Mātou te vi ia oe le tua le nei fiafi. Lo whamaoni ma lo walofa ia e mātou le nei aso. Mātou awatu lava le vi inga ia te oe ma whamanu atu o mātou loto. Whaaftei ai lo walofa ma lo wanga le lei. Ono le tele o whamunianga. Mea sa e whamunui ai mātou le nei aso atoa. Me lava le tae o si au ria mai le nei tūla le fiafi. Mātou whaaftei le tua I lo walofa ma lo wanga le lei. Whaaftei me o ma lava. Wa e whaia mo I mātou. Na maise lava o lau whao le tanga. Mātou maua ai le saulutonga o mātou maua ai fo I le wha moe moe. I le ola e whaavavau. Ono le soifua o lo alupelo Yesu Keriso. Le utu ina mai wa maua e mātou. Le tōngi ola ma le whao le tanga. Whaaftei le tua. Mātou whaaftei atu fo le nei teimi mātango fie. Wea au mai e whaatau nui nai le mātou Paul Klame. Whaaftei wai te mai lo mātou ola le manuia le nei e fiafi. Lo fi le mō ma le mawhana whana o lo nganga. Le o mātou mafuta ai. Whaatau nui na le mātou Paul Klame pio na masani ai. Whaaftei le tua ia vi ia lava lo swafa. Mātou wala watu le tua mātou sauni atu la upu. Fia mai ma whaau mai. Lau lava nganga pa ia le nei fiafi. Whaau le whaalongolongo o lau whanau. Whaau mai fo ia tea au e mamoli a tuina lau upu le nei po. Nei e whapenao na mātou whalongo mai o mātou maua se mea tau o ma se mea o ngā. Wa lava le so swani o mātou o langa. Whaale nganga a mātou iai le nei soifuanga. Talo le tua I nei a whaamano ina le nei teimi a o nei eisi nganga I whaale lawe. Whaala le veina ai le whaalongolongo lau whanau. Ai e tuina atu nei tu lama le awha ia te oe. Mātou te mafuta ai ma tari sua I lau upo lea e whaamnuia mai ai mātou nei po. I talo le tua. I whapenao na amateina lava e oe. Ma ia whai uina lava e oe le nei Paul Klame le nei po. Ina ia I wai mea oma. Fo ia tu lava ia te oe le vi inga ma le whaamanu o le whaanitanga. E o mai whaatau waa ia e mātou. Vi ia I lo suafa e whaavavau. Ono Yesu o mātou te tālo atuai. Amen. Ia e whaatalofa atu fo le nei fiafi le tātou atunu o Samoa. Pa ia man mamalu fo I o mwhaion tātou mafuta le nei fiafi. Si o tātou atunu pele Samoa. Tātou Paul Klame masani le nei fiafi o song futa I tasi. O le tutu o le Upega ile Loloto. Na to auna fo nei poni fonoti ia o tātou mafuta. Ia whaaftei le tua. Tai mailo o tō soifua masumato wola. Ia o tātou whasanga I ele manuia ma le mawhana whana o le tua le nei fiafi. O mai elo soifua watu fo ele mato wola ma o le tātou whailo enga I lomo le nuu ai le o tua le nuu. E vi ia le tua e iana whaamnianga tele o tātou mo le nei fiafi. Le aso atoa, si o mai lava le nei taimi o le fiafi. Tātou maua ia whaamnianga le tua, mai se lava lan tau singa ma lan te inga. Wa mai ai I tātou e le nei taimi mo le tātou maafutanga I pio na masani ai. Pata alofa tuai I le pa ia ma le mamalu si o tātou tunu I tupu mai e. Ia o whalitua mtausi, saoao, o luma ma le malosi o le nuu. Pata alofa ia tau le fiafi. Mai se lava foi o auna pa ia le tua mo tō masiofo I sos tōvine. Lofa penao na mafuta mai ma tātou mafuta le fiafi ia whaamanuia le tua ia tau lau whainga luenga. Ma lole ngā lue fo le vai o sa. Tātou pengai e foi ma tiute ma whaiva whao si taulanga. Ia lea ua mata maile, mata le nei aso ia e le manuia ia pol nei foi vai aso le anga le leo le tua. Ia e maa lole o si taulanga, maa lole ngā lulue, maa lole whai o le whaiva, maa lole launga, maa lole folfola. Vi ia le tua, ia tau ieina ianga leile tua a mata le nei vai aso le manuia. Ia wafo ia ngā ruenga whao si taulanga, ia matu e tā pena tu e fo ia mo le aso sa o lo lumanei nei. Ia le tua, whata alofa fo I mo I le ia male malu si o tātua tunu, e mese lau fo ia nai o tātua mātua tu asen sina. Alofa pena o na mafuta mai le nei fiafi ma lo le talo, ma lo le onsai ma lo le tā puai.
Fatalofa ile mamalu le tunu ia meselo fo inisio lo ia tonu mauta ngase le nei fo e vai taimi o so fuanga le ngata fo ile o mauta malawa o lo fata otolia ile mamalu le tunu fatalofa ia tu to malo lava le on sai malo le finau malo lava fo ile fatu tu ile tua ia I taimi fa penei ia ole on sai lava ma finau fatu tua mai se lava o whengai ai ma ti ngā ma mawhtianga le tino, ia mai se lava nisi na ui tautonga, ia mai se fo ia nisi o lo mwhai ona, o mai lava le teimi lei ia o lo sauni fo I mata pena atu ia mo tautonga o le tino, ia anga le lei le tua, ma wha manu ia atu ma soani atu ia atu tau, mea oma o le o iai ia tautonga, mai se lava fo I nisi o lo whātua o tolia, ia mau le fulu, tono ainga, tono mauta malawa, pesil fulu nei vai teimi o le soifuanga, ia alofa le tua ia na whamanu longa ia te uto uma lava, ia whapenau na soani atu le tua, mau le malosi to e mwhai fo na to e fo I tiute mga luenga I peona masani iai, me se fo I o tiute whale kalisia. Ia e whatalofa fo le fiafi nisi o lo maua maltatu por klama I tono o whalpui uso mtua whawhine o lo tuli ei whasalanga whaalmalo. Ia e whatalofa fo le fiafi la uwhinga luenga nisi o lo ngā lulue, tono o whalwhinga luenga, ali ngata fo leo lo ngā lulue mai lungo au tele, tono o whalelo tāwale o lo ngā lulue ai le fiafi, ia e ngata fo leo nisi o lo whinga luenga mai tono o mauta malawa, whatalofa ia te utou nei po, ma lo le ngā lulue, ia e fusteimi e wha mai ama, o mai tute ma whaiva, lofa le tua ma pui lo to soifua e le nei foi po ia e fatalofa le mamalo si o tatu tunu o lo vapenao na taape le nei ke lope o lo tatu ye so se tunu o lo maua mai el tatu por clame e le nei po fatalofa atu ia to le swafo Yesu tatu li alo lava le ngalulu e malo sa I malo amnia le tua ia to e male ainga po fe lava se tunu o lo e au mau mai no foi ia mai se lava foi o le sailinga o le manuia mona I tatu ainga vi ele li e fatalofa fo I le mamalo le tunu e nisi o lo asia si mai tonu au kila ni nei ia ona o mafuanga I pe o maftanga kalisia mnu ia mafianga ia alofa le tua fa manuia ia te tau au ia tonu le ai tele au kila ni nei to fo ia fo I manuia stemi fa manuia le tua I fofanga uma pai fo stemi mo mol nei fta e mafuta mai ai mai whanongolongo mai le tātou por klame le leo tutu le Upega ile Loloto ata alofa whaaptoa ia te oe alofa le tua mai wha manuia ia te oe tuso le tātou mata upu le nei pō ata alofa fo sunga ia sau olo o ma se lua le fiafi whamanuia le tua ia te oe sau ma le ainga via le tua ia mo le tfo ia whamanianga o aso whanau, nisi o whailungina aso soifua le nei foi fiafi ia whamanuia atu le tua mai e whapopo nisi te usanga stele I o tau soifua. Ia evi ia le tua, le nei foi fiafi o te tai mai e foi lo tātou ola le manuia ma le mawhana whana o le anga le lei o le tua ila na tau singa. Ia mo fo le awa noa, tātou te mafuta ai mo tātou tala noa e a fionga le tua. Ia alo mai alo tuspa ia, ia fui sau api ma sau peni, ia mise lava o lau whalongo, e na ia le lei lau whaafonga le lei fiafi le tātou mata upu. A iei fo ini, vaenga o le tātou mata upu e pe o na iei fo nisi, walau atu mto e tuliloa atu, fia fisili, fia malam lama. Ia, maua mai lava le tātou telefoni nei le ofisa, ia, tātou telefoni masani lava o le olua tasi, olua lima valu tasi fa lima. Ia ma le tātou emaili o le ponifonoti@outlook.com. Ia, ia le li le fiafi. Ia, o le tātou pol klame le fiafi. O te manatu o le a wha au pea ia le tātou tal noa. I le matanga fia o le tusi le nei o le tusi ngā luenga. Ma le tusi ngā luenga o se tusi tau ono tātou tala noa ai awa o I. O le tātou te maua umai lava, ia le tala whaasolo pito le kālesia. Mai lava I lona amatanga mai tonu o Jerusalem mai lalo pulenga sa wā Roma.
e o mai lava le te mili nei. E sui whainga, ai tu mau lava i le whawai. O le kale sia le na amata mai le Pentekoso ti a tolu. O le kale sia lava le a Yesu ke riso lo o mai lava le te mili nei. Ua whai o na la te tele tolu, Katoliko Roma, o le toi fuataina, ma le ofotoki. O la malolosi nei po la te tele nei o le kalesia kirisiano awao. Ai o le amatanga lau, na amata mai i le Pentekoso le ti a tolu. Ma o le tusi le nei o lo iai tala whaasolopito, whaingoa nisi o sikola le nei tusi o le tusi o tala whaasolopito. The historical book, historical book of the story or the history of the Church of Jesus Christ. O lo iai le tala anga po le tala whaasolopito e, whaamatala mai ai mai lava i le aso na whana wa i le kalesia. Wa umon tātou tala no ai. E o mai lava le te mile nei. Tā ua la le tusi le nei o le tusi o le tala anga e peona whaamatalaina peona tā ua. O lo o whailoa ai ia ni mata upu sili te tele lava. E le ngata o le whaatawaina i o le toi tu i Yesu malona toi e fio atu i le langi. Upu tāua e peo na tātou tala noa ai o le tesisione po le descending, po le fio ifo le nganga pa ia. Ia ma le ascensione po le ascending po le fio atu i Yesu i lona tama. Whataua i fo i la le nganga pa ia malona mana. Ma le ngā luenga le nganga pa ia i le amatanga o le kalesia na whaamamana inai i le au whatuatua. Na lātu watu ma moli ma watu ma o lātu mua na lātu whaangai o ina, whaangai o ina. E le mea tau o le polo a inga silisili, the Great Commission of Jesus. Ma moli atu ile lalolangi. O le si voi mea tau e tele nei tusi, o le tusi a ngā luenga, o le a tātou whaawau le mtau putolu, ia ma whaasol solo tu ia, an tau putolu le tātou tele fiafil nei. O le tusi le nei e whaapea ia skolo le tusi pa ia. Ana leile tusi le nei e le eise sootanga o evangelia e wha ma tusi wha epistolo po tusi tusia ale au apostolo i le whai unga o le tusi pa ia. E le tusia le whalinga. A pe umana so to ele ma tusi le whalinga. O lo ringa lai tāua tele ia le tātou awal wha motu sia wha fusei i le tātou tala noa i le history o le kalesia. E manai a le tātou si o tātou wha wawa tu ma tātou wabai. I le ngā luenga na wha awawina atu ma so atu ma watu e le au apostolo. E me se lava apostolo e pe o Peteru ma Ioane. Ia me se foi apostolo malava to sururu a ingo tawo lava ia. Na ngo ia le foi e longa mai le mta apostolo le ola tatu tala noai. A me se foi le apostolo o Paulo. Na ia molina ia le tala le lei inu ese. O le se foi me ta ua e tele le tusi le lei ngaluenga. O lo fai lo mai ai ia le tau o tele o le mea tau o le wha evangelia ina o le lolangi. The evangelizing of the world. A wao i le tusi le olo tala mai ai le alu o le tala le lei. Le alu o le tupu o le ekalesia ma le alu o le tala le lei ma moli atu le upu o le tuo i so se vaenga o le lolangi. O missionare ma, fa missionare le lololangi, moli atu le tala le lei o le polo a inga silsili. Na tu ina mai Yesu i ona so, e fa pe foi tātou. Na ngata la le tātou tala noa i le matau pulua, o le tusia ngā luenga. A o lela si o tātou tala noa, si o tātou mei atu la i le
le mata upu lona tolu. O le mata upu lona tolu. O sesi fo i lea tusi ese le po lea mata upu ese le tā ua. Awa o i lea na whaia i le tua. Se mea matautia. Ina ia whapena o na tili ai o na tupu ma ia ola. Wha evangelia ina le tala le leia ke riso Yesu. Wha evangelia ina e le ngata o tutono Jerusalem. A le aluatu i le lololangi. E ala i le wavenga. Matautia lea na tupu ai i. E peila ono tātou wawa ai ai. Mao lea tātou si o tātou wawa ai mawhaita wina. Ia se vaenga mai le mata upu le tolu o le tusia ngā luenga. Fa mai ua e whatasi pe te luma Ioane i le malu malu. I le itu aso e whai ai le te talo. O le itu aso i valea. Ua ave foi le tastangata o pipili talu ina whanau mai o tu ina ifo. O ia e la tau i aso whai soo i le whai tuto o le malu malu e ngō le matanga o fie. E whaatonga atu se mea lofa i e ulu atu i le malu malu. Wa i loa mai e ia o pe te luma Ioane a ulu atu i le malu malu. Ona whaatonga leo o ia i se mea lofa. Ona pula toa leo pe te luma Ioane ia te o whape atu wa ai maia ia te maua. Ona nau mai leo o ia ia te la ua. Wha i e maua se mea mai ia te la ua. Ona whai atu leo pe te lu ele ai sau a rio ma sau auro. A o le mea ua ia te au o te avatu lea ia te oe. O le suafo Yesu Keriso le Nasareta i nā tu ia i lungam i nā savali. Ona tango atu fo ilo ia i lona lima tau matau ua whātua ia te ilunga. Ona whaamalosia lo le o na vae, ma ona pona vae. Ua oso ia ilunga, matu ua savali foi. Ua ulu whaatasi foi ma ila ua i le malu malu. O lo savali o ia, ma oso ma vivi i atu i le atua. Ua iloa mai foi i le nu uma, o ia o lo savali ma vivi i atu i le atua. Wala tu lo o ia lava sa nofo i le whai tutoa matanga o fie o le malu malu. Ma whaatonga atu i mea lofa. Ua matua ofo i la tau. Ua sengia o la tau mauli le mea ua o ia teia. Ua pipi i atu i a petelu ma Ioane le pipili ua wha maloloina. Ua femo ei mai fo i le nuu uma lava i a te i la tau i le wha paolonga e ngoa i le wha paolonga o Solomona. Ua ofo tele. Au vai le mata upu lea. A mese lavo le whaitaunga leo umantatu whaitauina. Wa le whai upu sulu lua e o le whai upu e lusu malona le whai upu muli. O le launga lea Peteru ina ua langa maitangata. Ua ofo i le mea ua la tau vavai ai. Ai au vavai au ia mau whaitau le mata upu leo te lelo ia to epe o le asau whaalongo. I le whaitawina atu o le vaenga mua lea. A o lea fo i sousi le fia i le mata upu lava lea wa ua. Tātou whaalong so i lea tala. Ai o lau whaitau ma lau su ai ai. Tolu ani upu tā ua o te amai ai i tonu lava le mata upu lea. O upu e amata uma i le mata itusi o le wha. Momua. O le wha tua. Lua o whailonga ia po le wavenga po le whaamalo longa foi. Ma le whaalo tolu o le wha evangelia. So a wha Peritania o minga o le faith, signs or the healing of this crippled man. And the third one is the evangelizing, the evangelizing of the crowd. Le whapoptonga. E ala na whaataua i, o te mana whaataua le upule o le whaatuatua. Leanga o le vainga atoa lea i le mele na tupu. E whaataua ai matangia ai taua o le upule nei, o le whaatuatua. E le ngata o le whaatuatua so o ia na atu e oe te tala. A o le whaatuatua foi ma se tūlanga na iai se telitonunga i le pipili lea. O lo naso lea, o le aso lea.
o le a malo lo oi oia. Mai ile nei mai sa ia tau veina I lona o langa atoa. Ana le ai le whaatuatua, e le tupu le whaamalolonga, pe le tupu le whailonga lea na tupu le aso lea. Ana le ai fo I le whaatuatua, e le tupu se wha evangelia, wa le autu lava lea. Te alo le autu lava lea na leio na fina ngalo Yesu, ina ia whaile wawenga lea I le aso lea. At this very spot, at this very day, this very moment, I believe this was the will or the intention of God, is for the expansion of the church. Ina ia whaatupuina ma ia whaola ina ia le ekalesia. Aure ngalo ia te I jato, o le ekalesia lefto a umon whaatu. Fou ale ekalesia Yesu. A wala ia le tua. Wa ia whao ngā ina ai ana lava au auna. E le ngata ua whaatumuina I la tau le mana o le nganga paia. Not only they were filled with the power of the Holy Spirit, but they have that kind of supernatural faith. O le whaatua wha supernatural. Lea ua instoi loto ma nganga. Ia maolanga o le aulia. Wa iai le whaatua lea. Le whaatua e mawhai ai. Ono lātou whaia so se mea e whina ngalo iai le tua. Ia o lau tātou whaitau le tala. O le tala. E whoringa mai o le o atu o le auli o le o apostolo. E o I le malu. Ina ia o e whaile me tau o le fono tatalo. Ta ua fo ia o le meleo I lau so. E lua me whaile teimi leo le aso. Le whai mau le tūla iwa. A o le tūla tolu I le teimi wha Israelu, wha Iuteia. O le tūla tolu I le fiafi po le uli. E lua me o e whaile teimi lea. O le teimi e o e te talo. Ma o e whai taulanga. Whai taulanga pe ave le taulanga. Ave se taulanga I le tua. Teimi lea. Teimi tonu a lea na maliua I Yesu. I le tūlai tolu. Teimi o whai ngā taulanga tanga te Iuteia. Teimi foi la le ua ngai le au so o e tolua. E o I le malu. Ina ia se I au ai le fon te talo. O le mawhitanga te talo. Wha mai o e te talo. Ele se foi le tā ua o le mawhitanga te talo. Tā ua le mawhitanga te talo whatasi. O mai whatasi e te talo whatasi. Ma o e whaile taulanga e ame le taulanga I le tua. Ai atu la la uli ia. O le teimi tumu. Teimi wa ngai tangata I le malu. Ia e matau lia foi. O le alawa tumu tu tonu o Jerusalem malanga o teimi o tau saminga. O piliota ia o teimi o tau saminga o le tumu ma le to tele o tangata. O ia le fina ngalo le tua. O le aia whaia se whailonga. La whai se wawenga. Na whai se mea matau tia lava. Ina ia se I mawhai ai. O na whaatupu. Ma whaatele. Ia le ekalesia Yesu Keriso. I le lalolangi. Whaapalo le mea matau tia le. Peo se pomu akomika ua. Whaatupu le wawenga le. E leo se wawenga laititi. O le wawenga e matua matau tia le wawenga le na tupu. E matau tia. Ona o mata o tangata. Pe ona whamatalaina. Na matua I ofo I la tau. Ia langa matau tia. O le tangata na pipili lona o langa a toa. Le ta ua mai se vaenga wha mai. Ua fase fulu tau sauinga o le tangata. Ua ova atu ma le fase fulu tau sanga. E lai titi le tangata e leo tangata matua. Ae na pipili mai lava o ia. Ma mai.
I lona o langa atoa. O le tō tele lau tangata. E wa aia e tangata e o le malu malu. O le nei a tangata e a mai e lona ainga I e begai. As a beggar, they normally bring him here in the same spot to beg for the alms mo mea lofa. Why? This is how he survived. Lo po I e ola I le ainga. Wai loa la e tangata uma. A ua mana ua whira ngalo le tua. Whao ngāle tangata lea. Use this man. The time of God. The moment of God. The space of God. E wha tupu ai le wawenga ma tau tia lea. E mo le wha lau te leina ma le wha tupu ina o le ka le sia le fta uma ana wha tu. Ma wha nau le aso le Pentekoso. E o tu lele uli I e o I tu tonu o le maru maru. Ma te o lele mo mo tau o tu le whai tu toa. O le whai tu toa le whai ngō mai I. O le whai tu toa o le matango fie. E le o le whai tu toa o le maru maru. Ai ei mo Kate I pāo Yerusalema. O I tonu a lea e nofo o le tangata lea. O le whai tu toa lea. O le si o na ingoa. O le Golden Gate. E kolu ingoa o le whamaisis kola e lima. Ai la ua mai ngā le tolu. E tolu ingoa o le gate lea. O le Beautiful Gate. Golden Gate. And the Eastern Gate, po le whai to toa inga ngai, whai to toa is a sai. Whai to toa lea. Paulo le whai to toa o leo o ma le teimingi o le tāpuni. Toa matala le teimi e toi e fio ma ye Yesu. Ala tātou leo e ina te o te tai e se le tātou ma tā upu. Au I le whai to toa lea. O le whai to toa lea e whaasanga sa o mai ai. I le whai to toa o le malu malu. A ngai le tu sa sae ai fa sanga ngai ile meolo ile mongo olive o ila le no foi le ngata le luma I luma le fai to le ngai po le fai to le mantango fie ma isi ai it's a very busy spot ai la to ile so ai isi mai le ngata le fa mai se a mai se ta me alofa Can you give me an arm? O menga le o le upunga le arm po le mea lofa. Ia e mwhai ona ave I se auro po se a rio. Ia po se mea lava e mwhai ona e whai mea lofa. Ia e pe o le tupe lava. O le a rio ma le auro. Wa malama le leia la ia I so ia e tolu o Yesu. Peteru ma Ioane. Ile arm le aisia tuaile. Ia le li lea. O le aisia tu se tupe. Ale ale tali ele. Ale apostolo. O Petero. Famai ona fai tu ai leo Petelu. Ele ai sau a rio. Po sau auro. A ole meo lo ia tau. O te avatu ia te oe. Ole ale melea. Ole suafa o keriso. Ole Nazareta. That's faith. O le mele tau o le whātua tua. O le whātua tua. O le ali mai o le whātua tua I upui a le apostolo o Petero. Lenga na umana whai mailanga tala. E leise mea o te awatua I a tu I wana o le suafo Yesu. Ai muli e tuai ma actions word. Ma upu o le whaangai o ina po o le se upu se me tauna whai. Whai mailo Petero. I nā tu ia ilunga. Ia masavali. Rise up and walk. O le whātua tua. Mela lena ufa ia tua. Ese le tā ua tele o le whātua tua. O le upu whātua tua I le vaenga lea. Lengo I lenga operate uma ia mea uma ia o lo fina ngalo ai le tua. E te tau na tupu le aso lea. E te tau na whai le vaenga. Ai ale ai le whātua tua o ana au auna. E le aise mea e tupu. Mai Petelu, o le suafo Yesu ke riso le Nazareta, I nā tu ia ilunga. O I fo ele tātou te iloa. Faith has to go with actions. O le whātua tua, e te tau o na o whātasi, mga luenga. Has to go with deeds, with actions. Tau na o whātasi mga luenga. A e whai mai nei e te whātua tua I le tua. Ai le ni ngā luenga. O lo o mai
i le apostolo Ioane lava whamaia, o le whaatua e mate, o le whaatua, e whaimai e whaatua a eleni ngā luenga. Whaimai o le whaatua e mate, it's a dead faith. E te tauna whaile ngā luenga, tauna alo e aile fo mai. E te talo, a whaimai lava le ngā ngole tua, e te tauna alo e aile fo mai, e te tauna alo e whaise ngā luenga. E le whapeo wale titi lo whaatua, po le iso whaatua. Le ai, e whaimai le tua, e whao ngāle mai fo whau. Whaile te talo, matu lunga, e alo e aile fo mai. E le o le whalonga kurola au kifako alo e aile fo mai. Faith has to go with actions. Tu ilunga masavali, tu ia ilunga masavali. Te unga yoi, te unga move, faise mea, faise mea. Faise mea ina ia iloa ilo whaatua tua. O lala le mea na tupu, awa ana whape whaiatu Peteru, ai le tali tonu le pipili, ile mele whamei Peteru, e nofo ai le minoi. Ai na whaiatu Peteru, tu ilunga, o lala mea na whaiatu pipili. Whamei ua wha sao atu ana vai, ale no whai teo inane. Mei wha sao atu. Ma tau tuilunga, wasa sao na pona vai. Ona angles, mo na tuli. Wa tuilunga, wa whaila na ngā ruenga. Pea no whetu, ana wape nofo ia makangi vale ia. Mona ale aisi ala na me vai. E le aise me tupu. Pat wa vatu le whaatua tua o le whaife au. Au mai ma le whaatua tua o le tangata le iai le mana onga. Wa ngā ioi mea onga, i le whaatua tua, o na tupu e lolea, o le vāvenga, i le aso lea. E se la le tāua tāua tele. O le tātou te tala noa i le tala lea, o le tala i le mea na tupu, i le amatanga o le kālesia, mai o se vāvenga matautia, usom tua vāwhini. One of the greatest miracle in the beginning of the Church of Jesus Christ. Ai le o le vāvenga mua lea. E le o se vāvenga mua le na whaia e so o Yesu. Aisa, nai tā ua mai le tātou tusi whaitau i le vai aso lea na tēnei. E le tusi ngā luenga o lona mta upu e lua. Whai mai o lātou whaia foi vāvenga i tele. Loinga e nisi vāvenga na whaia e le o recording a mai a vāvenga umalava. O vāvenga ia o whailonga o mena whaia la o apostolo. Na whaatangaina le tua ina ia whaatutupu nei vāvenga. E mole whaatupuina o le e kālesia. Se si whaapunga mole wha evangelia ina o tangata ma whaatupu ai le e kālesia Yesu Keriso. Esa, whai mai ia le mata upu lea e lua lena o whaitua nei. So whaitau atua le mele whai mai malatu whaia vāvenga Hau pe whasuma leono, mta upu e lua. Wala tu no nofu foi ma le loto ngantasi le malu le aso ma le aso. Wa tofi foi la areto le fale ma le fale. Wala tu ai ala tu me ai ma fia ma le loto fa maoni. Wala tu vivi atu le tua ma wa lo faina ele nu umalava. Ma pe al fai upu le lunga ifo na e ta ua ile mele o te fai pe whasuma le tolu. Wa o foi le fefe tangata umalava ua whaia fo i la ua apostolo va venga ma wha longa e tele. Tau leo le teimi le tala no mai o le teimi luma atu o le teimi le 11 na tupu le Pentecoso po le aso leo le Pentecoso. Au te lo le mta upu e tolu lea. Masalo se teimi le ititi e luma atu. Masalo po se teimi po le tolu masina po le wha masina. Ai e o atu le teimi lea. E fōringa mai e eisi wā venga na whaia i le whaatua tua, ma le mana o le nganga pa ia e le au apostolo. Amen. So toi whaia e le tāua o le tātou mta upu le nei fiafi. Ma le mafuanga e te tau lava o na tātou tala noa. I mata upu ia, e maise lava o le amatanga o le kālesia le centuri momua. Wa le kālesia le aso le Pentecoso le ti atultolu. O le seneturi mua lea. Pe alana uta o le kālesia lava le o mai lava. I le teimi le nei o le kālesia lava lea. A le fisili.
Le o toe manatua le me tau on tātou whamanatua o tia toi. O le ale tāua o le tātou tala noa i le senaturi mua le o tātou i le senaturi lusu maltasi. O le ale se tāua o le tātou tala noa, tātou le ola i le senaturi lusu maltasi le taimi le nei. O le tātou te tala noa i mea o le senaturi mua. So we are bringing the accounts, or we are talking about the church of the first century. The century mua. O le tāua o le tātou tala noa i mea o le kalesia le amtanga. Telo, e maua mai eini le sona tāua lava. Mo i tātou. I mea e te tau ono, o lui tau, i mea te tau ono tātou loa le tāua e te tau ono tātou whaia, ma whātai tai ai, e maua mai ai le whisoa swani mo i tātou. I mea e te tau ono tātou whaia pēr, i le kālesia, i tu tonu le kālesia Jesu Keriso, i le senaturi lua se folu, ma le tasi lea o tātou e. Masalo te visili mai aisea. O le tali, e le suia lava. E le suia lava le upu le tua, o le upu lava le tua mai i le senaturi mua. E o mai lava le temil nei, e le suia lava le upu lea, the same word. O se si voi mea, e le suia lava le mana lea. E le suia le mana o le tua. E fai mai isi, ngā o le senaturi mua, na tutupu ai mea ia ai ua le o toe maua le mana lea i le teimile nei, ringa ua le o toe eni mea alofa le nganga pa ia, ua le toe mwhainko e operator to mea le whatua tua, ua sui mea uma. Pela nau tau e la amtanga. E sui whainga. Ai tu maulava le whaavai. La le winga o la whamtalanga. O le whaavai, o le upu. Same word. La le si vaianga tau o le whaavai. The power of the Holy Spirit. The Holy Spirit can never alter, can never change. E le suia lava le anganga pa ia o le tua. The same power, the same ministry. O le ngalue ngale le anganga pa ia le fai senturi momo. O le a? O le wha mamanaina. Inspired ma feel, wha tumu, tangata, wha tua. Ngā paua le o le me manau mia. O le whātua. This is the only key that we need to access and possess this power is faith. Me vo le whai le apostolo ma so o Jesu le centuri mua, o le mea vo le mana o mia e tātou le centuri. Teimil nei lusu maltasi o le a. Tātou te le ti ngā inga e kausu e si mea mpape oi. O tauona. Ia, telefo, teimil tātou manatu whapea. Wo o mai I au ngā tūpulanga o mo mea foi leo teknolosi mo mea whapena o sui mea uma. Mo sui ia senaturi o tātou o lai. Ai eilo te tonunga. E le ave seina lava le whawai. E mana o mia lava I tātou le whaitau o le upu. Mo te tonu. O mea lava na tutupu le senaturi mua. E o mai le temine. Tātou te mana o mia. We need the word. Tātou te manau mia le nganga pa ia. Ai mai se tātou te manau mia me lua tau o le whātua tua. Male salamo. Tātou te maua le upu salamo le launga le a peteru. De la a tātou o ti ai. Aisa. E tā ua tele mea I e lua. E mwhaiono tātou a vea tātou matangata monio le kāle si a Jesu Keriso le a salamo whātua tua. Salamo whātua tua. Repent and faith. Manau mia tātou. Salamon whātua tua. Ona mai lo le tua ia e tātou. O ana mea lofa. Nā lana maua e pe telu le mea lofa le. Waelu te tonunga. O le mea lofa lea. Ua maua e pe telu le aso lea. O le mea lofa o le whātua tua. Langa fui e whātua I ngā whātua tua ngau tāu elisi aso. O le whātua tua e olai. A living faith. O le whātua tua e whaola inai. O le saving faith. O le whātua tua o le mea lofa. Mea lofa.
whaalongo whalei, o le mea alofa, e le mea te o le whatuatua o le mea alofa. Ai ei foi la ma le whatuatua e tau, o le whatuatua wha supernatural, supernatural faith. Lena maua e pe telu le aso lea. E le ngata sai a te ia le mea alofa o le whatuatua, e whai ei wawenga. Aena tu ina atu fo e le tua ia pe telu maione. Le mea alofa e tau o le whatuatua wha supernatural faith. Whatuatua lea e le so na avea e le tua i tangata. I le whenga inga tuai no na vatua e le tua i tangata, whai le mea whinangalo i le tua, ia toe ave ese le tua. Amen. Whadita inga. Nana mana umia e le tua e mana umia le wawai o sa miru, ula tua tulo ia mose le whatuatua lea. Supernatural faith. E whai e le wawenga, ta tala i le sa miula ula, makolosi ai lana whanau. Le fo la lawa mai e le tua, i ape teru le aso lea le mea lofa lea o le supernatural faith. E na te whai ai lea wawenga matautia. Ina ia le ngata, e whamano loa ili nei tangata. Ai ia whai lea mawhailonga, se i wa ai ei mata o tangata masalo salo. Walto o tele o tangata ia na iai le aso lea. Le lela walanga mai le crowd, walanga mai le moto o tangata. Wawawa ai i le whailonga, wawawa ai wa oso mavivi i le tangata i tono o le malumalu. O matautia, o le matuai matautia, amazed. Wai matautia i o lato manatu. Le ofo ngia o le mea le ua ai ama o lato i loa, o le mea o lato ai o se mea ofo ngia. O le fina ngalo leo le tua. Ia ofo tangata ia, aisa, ina ia liliu, ina ia sui. Sui mai le masaru salo, walto o tele au tangata ia. Ala vai masaru salo i le mea lea na tupu i le nai masina i o mwai atu pe tolu pe whape lima, lal mena tupu whaalongo i le nganga pa ia, wa saule nganga pa ia, ma whaatumuing na i le tilauru se fulu, tau tala i tangata i ngangana ese ma ua maua i tangata ia mea alofa mea wapena. Lai e le au le te le tonu. Lai e le au masalo salo. La tau te masalo salo lava. I mea na whaalongo ia. Ai wa vea le mea matau tia lea. Ua matua i ta tala i loa le la tau whaalongo. I le awa noa le upu o le wha o le tanga. Mo la unga i lola le whaiwhau, la unga i pete. E o ne ngalo ia i tātou, o whailonga mea, o whailonga o saunia i le tua, e muli atu, e o whaatasi ma le upu. Le wawenga le aisa. La o mai Yesu i le mareko. Mareko se fulu ma le ono lono whai upu. Mta upu se fulu ma le ono lono whai upu su fitu. Ma le fulu ma le walu whai mai a Yesu. E muli atu foi nei whailonga i le whaatuatua. I mea uma tau te o iai. Tau tanga i whaitau atu langa manaia i o le whaapunga mainga o le mareko lea. Mareko lona mta upu se fulu ma leono. Ia a lona whai upu e sumal fitu ma sumal vat. Papela lona whai te wina. E muli atu fo i nei whailonga i e whaatuatua, whalongo. O i le whaatuatua, pe telu mai one. E whamai a, e muli atu ai whalonga winga, o whailonga e whai e tangata whaatuatua. Whamai e muli atu fo i nei whailonga i e whaatuatua, la tau te tutuli ai te moni. O le wawenga le mela. I lo ingoa. Mai la tau te tutuli ai te moni i lo ingoa. O ile ngole wha ngā e pe telu ma yoane i. O ile ngole wha ngā e pe telu i e tuli e te o i e wha maro lo le pipini. O le suafo Yesu. Suafo Yesu. Wha mai e tau tala ai la tau i ngana fau. Wha e po sumal varu. E wheta ngofi fo i la tau i mea e oti ai. Luinga e whaka ngofi ngata. O a karawa. Ai le oti. Wha mai la tau te le a whaina i lava. E wha e atu fo i o la tau lima i lunga o e mamai.
Le ale mena, that's a sign. O le whailonga. Le ale whailonga, vavenga. Ma wha mā lolo inai I la tau. Se la le tau o tele. Wha tua. Ai o whatasi. Ma le Samoa. Ta hua tele la le tātua o ina mai o le whātua o lau apostolo i ele senaturi mua. A o le tātua o le senaturi lusu maltasi. Ea, lenga o lea lama i ai tātou le responsibility po le mandates po le ngā luenga taunu whai o upu na whetalai me Yesu o lea. Ia outou o atu e whainu uma maso. Ele uma ngā luenga. Na amata mai lau apostolo. A o lea lava e available, o lea lava e ava noa, o lea lava I iai le ngā ruenga o lo tutoe. A lea le mea mana o mia, tātua o ina mai se mea tāua mai le senturi mua I le whainga na whaia ma whao ngā ina. E le au apostolo na whao ngā ina e le atua. E a matai ma toto ina le kālesia ma whaatupu ma whao ngā ina o lātou o langa, ma lātou mea lofa na mai e le atua, e whaatupu ai le ngā luenga le atua, ma wha e vangelia ina ai le lalolangi. Amen. E ui lai mea uma, ai o le tūlanga I le tupu mawa e o le kālesia. Salo se mea sili leo na matua whai lea ma me langa ina ai o tātou loto I le amatanga o le kālesia. O le tupu tele ma le mawa o le tupu o le kālesia I le amatanga. Mai le tolu afe, lima afe, I lo pengo atu le fitu afe, se fulu afe, se ia o atu lava ina ola o apostolo. Ma wha tupu ina loa, le tupu mawae. The dramatic growth of the church in the beginning. Na amata atu te tonu Yerusalema I le meolo I ele pūlenga sa wā Roma, amata atu a inali tu tō le fatu, ala le mena tupu, wa o atu I le lalolangi nu ese le matautia o le tala le lei. Fi tawina le upo le apostolo Paulo le Kolosem ta mua lon fai po e lusu mal tolu mai, pe a fai lava tau te tutu mau I le faa tua. Tu mau I le faa tua. Ia lon winga o ia te o tau le wha tua ai tū mawai. Pe fo I tātou I mana o mia tātou le senturi lusu maltasi le wha tua ma tū mawai. Wha meila upo le apostolo Paulo. O wha vaeina ma mausali ma le wha tea eseina o tau I le wha moe. O I le tala le lei na o tau wha longo iai. Na tala ina atu foi I tangata umalava I le lalolangi. Whena amata mai ai? Na amata mai I tangata wha tua moni. Malele wha tea eseina ngō fie mai le wha moe pe upo la apostolo Paulo. A oi le whai ai? O le whai atu e toi whai atu I tangata na wha longo. Wha longo I le tala le lei. Pei o tangata ia nei ai le launga pe teru le awhiawhi o Solomona. Na wha longo ai. I le tala le lei, whai mai a sa tala I ina atu. I a te utou. Ai wha pia fo I tangata uma lava I le lalolangi. Whea na amata mai? Na amata mai tonu o Yerusalema I le senturi mua. O whea lau o iai, wa o I le lalolangi. I le senaturi le tātou te iai, lusu maltasi. Ai le iso o lava le lalolangi, o lo iai lava le ngā luenga. There is a work that has to be done, still left to be done. Le lava iai le ngā luenga o lo tutoe, e whamai la apostolo Paulo, tu mau I le wha tua. O ia tu mau le wha tua, o tangata o lau iai le wha tua o ai, o tātou, Il sentui lusu maltasi. But we learn a lot from the first century. Tātou te o awina.
mai le amatanga o le ekalesia le senturi mua. I lona manuia, ma lona matangofie, i lona amataina, amata i le matau tia o vavenga, amata i le matau tia o le commitment ma loto o tangata, na tuina atu la te amataina mai tu tonu o Yerusalema, ia le tupu o le la au o le tala le leipo le ekalesia a Yesu Keriso, no fai mai i auto wō, amata atu Yerusalema, Iuteia, Samaria, se ia oo i tulu inga uma o le lalolangi. Amen. Na matau tia o le whaatua ma le whaongaina o Petelu ma Ioane i le aso lea. Salo foi o ina inspire mai ei pe na langa ina i foi le loto Paulo la tou i le matau tia o le whaatua ma mea na whaalongo i ai na whaia e apostolo po ono na uso mātutua i le tala le lei. Na lai ona matau tia le ngā luenga a Paulo e le momori maingo le tala le lei inu ese le ua o mai ai ia i tātou. Amene. O le mana o le nganga pa ia uso matua whawhine. Sa whaia ai e le au apostolo. Ngā luenga ma mana. Ma whaatele ina ai le tupu tele o le ekalesia. Evangelizing of the church, of the world with the gospel of Jesus Christ. Ele mata upulua. Wailo ai sa fola ina Yesu i ona soo. O le aia tu inatu le mana ia i lato. In other words, o le aia tu inatu le mana, the power, i lunga o le ekalesia. I lunga o tangata na amteina le ekalesia. Pe a fio mai le nganga pa ia. Dai le ngā ruenga lo mta mua lo no fai upu e valu. Mai aua tau te tuua Yerusalema. Se i au tau maua le mana. E a fio ifo le nganga pa ia. Whaatu muina au tau le mana o le nganga pa ia. O na whaile au tau mamoli mau i a tau. A mata atu Iuteia. A mata atu Yerusalema Iuteia. Samaria si i o tulu inga o le lalolagi. Ai o atu le mata upu luala. I le whai upu mua e o le wha. Ua fulfio le mea na folina Yesu. A fio mai le nganga pa ia. Ma wha taunuina le mea na whetala ia Yesu. Tau te maua le mana. Ai pesa wha pe whela on wha ngā ina. E le ulua e ekalesia lea mana. E wha e vangelia ina ai. Le lalolangi. Ai a mata mai e te tauna a mata mai tonu Yerusalem. Ia leo tātou whaitau. Wala nau whai e tuale visiril na. Langa le tātou te tala noa tonu lama. I se tasi o mea na whaia e tai o le uluai e kalesia. I le lātou whao ngā ina leo le mana lea. Lea na whai mai Yesu aua tau teo ese mo Yerusalem. Don't you ever leave Jerusalem until you get the power. Aua. Wawaila i le tāua tele o le whaatalitali. Whaataunuina le mata upu e lua le whamomoe o le wha. O lea la ua o mai le mata upu tonu. O lea ua whaatino. E tai o le ekalesia. Le mana lea. Le whaonga ina o le pawa ma le mana lea ma le pule lea. Wa mai e lea tua e ala i le mana o lea nganga pa ia. Ina ia whai ai whailonga. Whai ai le wavenga i le aso lea. Ina ia whapena. O na maua ai le awa noa e te tala ai le whai tutoa. This is the intention of God. O le finangalo leo le tua malan por kalame le aso lea. E whai le wavenga. Le mana o le nganga pa ia. Whai le wavenga. A o le ki lea. E ta tala ai le whai tutoa i le aso lava lea. E la unga ai Petelu. E fola le tala le lei. I le aso lea. Vai por kalame le tua.
Na fai o ma whaelwa venga ki usula o kamalea oso ma vi i le tua a ua tatala i le tua. Le fai totoa. E la au ngai le upu. What's the purpose? O la le mafuanga, o la le winga. Whaalongo i tangata. Maliliu. Ma wha e vange lia ina. Wha tupu i leo le ka le sia Yesu Keriso i lungo le funga i lele. Fa mai le fai se tatu ola le fai upu ono. Ai le fai umtau potolu alona fai upu na e so mai le fai upu suma lua. Fa mai ua iloe petelu ona fai atu leo lana launga le nu. Se mai o tau Israelue se ale mea o tau wofo i le nei mea. Se a foi tau te pula toa mai e a te maua. Pese i o so ma ua mana masa ma mio atua ua savali ai o ia nei. Ma nei ia le amatango le launga pete. Leo mo le amano ai se ua lo lofi mal moto tangata. A o tūlo petelu ma launga. Le memo mua na fai e petelu i le fai upulea. O mo le amano. Ana tua tua petelu ele e fasino e petelu i a teia o mahaua. Aina fasino e petelu le crowd i le tua. It is not us. It is the power of God. O le mana leo Yesu Keriso. Awala tu te vai mai a maua. Don't look at us. Ele o maua. O le tua. E se le manea so meo se fai launga. I refer me uma i le tua. Refer i le tua. Fasino tangata i le tua. Awale fasinoa i se tangata. Avele vi inga. Avele fa manu. Male fa afitai i le tua. Fa afitai i le tua. I mea matautia. Ma mea e tele ofo fungia o tutupu ma fai e tutonu o lau e kalesia. Ma la mātou e kalesia. Give God the glory and honor for what he had done, things that he's doing right now, and things that he's going to do in the future. Mai paulo auto te vai mai a mau, mai peteru auto te vai mai a maua. Ele o maua, ele o se mapule, ele o se mamana. It's not us. It's about him. O Yesu. Whalongo la, whai po sumal toru. O lea tua, o Abraham, o Isaako ma Yakopo, o lea tua o tātou tama, ua tui nātu e ia le mamalu i lana au auna o Yesu. O le focus ma le theme a toa ma le o ngā tonu le launga o Yesu. O ia, na utou tui nātu, ma utou whaafiti a te ia i luma o Pilato, a ua manatu o ia, e tala i nātu i a te ia. Peitai utou. O utou whaafiti atu le pa ia ma le ami o tonu, a ua utou whai atu i atu i na mai a te utou tangata whasio tangata, o ai parapa. Ua whasioti fo i utou le li o leola, o ia ua toe whaatuina le tua nei e uoti. E moli mau i mātou nei i le nā mea, o lona suafa foi. Ona o le whaatua tua i lona suafa. Whaalongo, whaatua tua. Ona o le whaatua tua i lona suafa. Ua wha malo sia e ia le nā tangata. Ua ou tou vava ai oi le pipiri leo ua punga solo ma vivi i le tua. I le a, ona o le whaatua tua oi, pe telu na whai al wha malo longa mai, ma le pipili na leo na wha ngofo ai wha ngai ngoilo ntino mtau mwhai tū lunga o le wha tua mai o lonu suafa foi ona o le wha tua e lonu suafa ua wha malo sia e ia le nei tangata ua outou wa ai ma outou loa o le wha tua mai i a teia ua fua i atu ai i a teia le nā wha malosi o lona tino i o outou luma o malava vai, le wha mai petelu. O le tangata le outou vai, o lona whaatua tua nā leo na malolo. O le nei, le au soe, wa oi loa na whaie outou male lei loa. E whaapea fo i outou ali. A o ia mea na mua i whae loa mai e le tua i fofongo ana perfeta umalava. E ti ngale Keriso, ua whaapea lava o na whaataunu uina. E ia, e wha mai peteru mea o malava na tutupu ya Keriso Yesu. No tau whaia ma tau leiloa. Ai awane i ngalo ya te utou.
na valo ia e outou lava perfeta le mea o le a tupu ia Iesu. Le lava na tupu o le a na whaasa tauroina o ia. Ma le o te tu wa fio atu o ia le langi. So Jesus fulfill all the promises. I mean all the prophecies. O le nei na whalongo upu ia le autu o le launga. O Iesu le autu a le alme ua. Wa mawala no pe telu fa atu le uli ia fa mai ia outou salamo maliliu mautou liliu ina ia solo e se outou ang sala ina ia o mai ai o tau sanga o le file mu ai mai luma o le li ina ia awina mai fo e ia le moa itala ina ia outou Iesu ke riso lea e te tau ona nofo ia i le langi se ia o i tau sanga e toi fuata ina ai mea umalava wa fetala i mai ai o le atua i fofonga le au profeta pa ia umalava talu mai na mua. Mai Iesu salamo maliliu ma whaatelitali loa. Nofo ma whaatelitali e sa o la ua i le langi. Jesus is glorified. Jesus is in heaven in the right hand side of his Father, but he will return. Ai tu e fio mai o ia. Lale mea autou, salamo, Samoa, salamo, maliliu i le atua aisa e toe fio mai Iesu. Mai e toe fio mai o ia. No wa fai mai Mose i o tātou tama e whātuina le li ilo tātou o tua le perfeta mo outou o so outou uso e whāpei o au nei tau te whaalongo i a te i mea umalava na te whai mai ai i a te outou na wa misi mai peteru wa misi i a te outou le mea na whai mai e Mose i a te outou whai mai a na te whātuina mai se perfeta e tau te whaalongo i ai e peta i ane na tupu le mea na whaatu mai e le atua le perfeta e peo na tau e Mose wha mai tau te whaalongo i ai alala mea na tupu wou tau misia wou tau le whaalongo i ai ai whawhele aso le nei a le wou tau whaalongo mai i lana upu ma lana tala le lei te tau no tau whaalongo i ai. You must receive. Why? Because you miss out on the first one, on the time that he came. But now, this is his word. This is his good news. You hear now, listen, hear, and repent. Whalongo mo staiai, masalamo. Mai, e ufo ina wha umatia nei le nuo tangata umalava o e le whaalongo i le perfeta. Na. Nau wha mai ai. Mai Iesu, wha mai e Peteru, tangata umai le whaalongo i le perfeta lea. Ia Iesu. E wha umatia. Ala o mawal ko wabango to te whaalongo ai lantala le malan upu o le mea tāua lava tu sa lava pe na to le lisi even though that you are in the categories of those who are casting out, miss out. But now you have a golden opportunity because you hear the word. Wa to whaalongo i lantala le. Whaingo fia ia. Mawalo lava no e whaalongo ai. Salamo. Ma whātutua i a Iesu. No tō e maua umal and all the privilege that Jesus proclaimed to you that you are going to possess again. Le au tō e maua uma whaamanuianga. Pea au tō salamo. O perfeta uma foi, o e na whai mai, e a fua i a Samuelu, ma e na muli mai, o i lātou umalava ua mua i whai loa mai i lātou i nei aso. O whanau o tau ale au perfeta. Ma le whiangainga sa whaia e le atua ma o tau tamā. Ua whapea mai i Abrahamo. O so lau whanau fo i manuia ai a inga umalava ai o Iesu. O le lolangi. O le atua foi, ua na whaatuina mai lana au auna o Iesu, ua auina mai o ia e mua mai i a te outou, e whaamanuia mai i a te outou, i le whaaliliu e seina o outou te itasi, i a outou wa mio leanga, repent from your iniquity. That's a central theme of the message, repent. Mo e whaataua i a Iesu, whaautu Iesu,
O Yesu o le main character na o le tala atoa, malaunga. But o le pointa ua le au mai e petelu I le launga atoa lea. Le ua maua o tau lava no e whalongo I le tala le lei. Pefo tātou Samoa. Le ua o malitala le lei la, now we have the good news. We have the good news. Le asese senga o kangaka ia nga, le whai e petelu ngkou misia momua. Wa o tau whatala le le, sawa Yesu ai tau te le talia. Le asese senga mtatou, le uko e maua lava no la uli e whalongo ai. Ai akako, whapenga fui tātou Samoa. Maua lava noa. Nanga sa tātou wola lea mio leanga le whai umai a upol mta upulea. Sa tātou wola lea mio leanga. A ua maua lava noa e whalongo I tala lei. We have the opportunity to hear the good news. Po alawa la nisi mea na tātou I mai ni māleia, po alawa nisi mea na iei mo le whaate aina, pe on tā ua I, po alawa nisi mea whape o solo I e sea whaamlianga ma ua. We've been cast out from the program of God in the future. Te loa. E whaalongo lolo tangata le tala lei. Ai sala mō ma whaatua ia Yesu. Ko e maua umamaya whaamanuianga mō ia na te maua I le ola ma le manuia atali po le ola e whaavavau. O lo whaatali mai mo I tātou. Amen. Ale wha mai e ia I le whai unga o le tātou. Whaitaunga len whaitauani. Wha mai o lea tuala. Na ia whaatuina mai lana au na whaatuina mai whea. Whaatuina mai le oti. No tō whasi o tia tanu. Ai le I tū mau ai o ia ele. Manawa o le tunga mau. Na toi tū mai o ia. Ai sa mena toi whaatoi tū. Ai sa mena toi whaatuina mai e Yesu. O ia lea tua Yesu. Ai sa. Wha mai ina ia manuia. Wha mai e wha manuia mai ai a te outou. I le wha li liu e se ina o outou te itasi I a outou a mio leanga. Luingan tula I mai Yesu mo le wha o le tanga. Ai sa e ave ese mai e tātou. Mai lea mio leanga. Ma leanga sala. Leanga o leanga sala. O lona I unga o le oti. Amen. Mai le upa Paulo I le kalisia Roma. Roma mtau pue ono alon fai pue luso mal tolu. Awa o le totongi o leanga sala. O le oti. A o le ola e whavavau. O le mea e fo ina fuatu e le atua. I a keriso Yesu. Amen. The penalty of sin is death. Nah. But everlasting life is the reward for those who believe and accept Jesus in faith. Il fatutua. Ale ole favavau, ole mea e fo. It's a free given gift of God. Ole mea fo I fuatu ele tua ia to elea, le ole favavau. Le na toi tu mai Yesu fa mai ina ia mau e tātou le manuia. Ole ale manuia lea, ole ole favavau. Ele ngante ole ole favavau le lumanai. A ona fa manuianga fa le nganga. Ili teimile nei. E maua ele tangata. E tuu ina atu ato toa lona soifua. Malona ola atoa. Ia keriso Yesu. Ya, tala atu le tatu leina. Mai fia walau mai le fiafi. Ya, ona e walau mai la ia lea. Mai foi so finangalo le tatu taupu. Ya, e foi so fisili. Ya, fisili mai. Le fiafi. Tatu tel no le fiafi. Le tau o tele. O le amatanga o le kalesia ili fengeng fou. Ili senaturi mo mua. Ia o lea ua o mai lava le temile nei. Le senturi lusu maltasi. Lea lava tātou te maua ina le whawai lea. Ia o le upu le tua. Ma lea nganga pa ia le suia. Whatalofa atu le tātou wala mumo. Talofa. Talofa atu. Talofa. Talofa tātou wala. Talofa.
Alofa lau sunga fonki. Alofa leu. Alofa, lau fioga. Ya, oa mai o ele uso. Alo lava le kaulongolongo kinganke kele le maruru ai le whaianga e. Afi? Ioi. Mangaiam kwa mangaiam mangingo malama le. Wea fu sengkuri e kolu le kau ke iai a. Lufu tas. Kaku leu kako lufu kasi leu kako ko so kua a. Ia. Ia. Makwa mangaiam malama. Ia makwa fa kupu manga kua pa fu aku fo ile. Wa le meo le va venga lenga foi Paulo mai ho. Petelu mo yone. Pidi ho le sa I tu ma fale ole. Ole matango fio le fai tu. Matango fio a. Ko kia. Tau tia. Oka ia fa ko fo ile nga o nga lenga fa vai le la ngal ko nga lenga foi mai fi se fu wa fe ka di. Wa. Ia. Li maf fa bo po ele. Yo I ka ko ke kari kongo e makako kari kongo le manga o sao nganga o le alofa malanga le uru kako makai le laki Ia le li Ia e whaafakai o le ngia le misi e whanongo wako o ngā fia po se mea fia malama akiri Ia e o ngafo e malama I o mako kangaka Ia sui fuanga o kako e ngi vai kau Ia le li Ia e whaamungia le kua lau sunga ngai po maa ngai a le forosanga. Lea se vai a soe le... Tai. Le maa ngai a forosanga fonki. Tai lava le au. Whaamanu ia foi le tua ia toi le uso ma le ainga. Ile lava lau sunga le whengainga. Tai langa langa mai. Tai e whare lewa iaso. Whaamungia fo ki ngā le ainga ma le whangau a meisa o roko e fo iaka. Tai. Soi fo ia fonki. Soi fo. Tai. Talo whaatu le statu oia. Ma... me tatu balau ia lua sai ai ya fatalo fo tatu balau le talofa ya tala pakalia pasta ya oile sa no ya oile sa no o tangi lo wakali oi talofa ya te fu mo malange mai la sunga o mai oi ya mangia faftai mai inga Australia po New Zealand le te wala mai tangi. Ora ke rua pa ke se la kolo mo kwa mai fa ka mai. O New Zealand po Australia le te ia. Ola ia o kirangi ia West Pasta. Ya, okay. Ola ia West. Ya, sa no mai. Ya. Ma lo la va pa o mai ia fa kai ia. Po ia vinga I lo sunga po ia kusa po makala leima me io che le me ule farò quei manga ia de farò cupo fo sacco qua ya ia se fisi de se almanga wala quei che ci scambia che lui perché farò longo ai ya ia de ia fo kai fo io le mangu ia ma u mare farò ia Ola wa ko lus fulu ma ko anturo kamingai. Oi, malo lo. Ko tuli mare skalia le ko di mai ngi sila. Malo. Wa tanu mera le wala mai ai olu atasi olu lima di maval tas falima e pete wala mai ya sa we mo watwai. Ai manuia la vale, manuia la fiafi. Festa tala. Tai la mal pokalame. Ia fa tai tangi. Fa se fo. Fa se fo pasta. Ia fa talo for statu la talo. Alo se fomia. Talofa oile sa no? Luma. Luma. Ya. Ya, malo lo vai lo sunga luma ia sa no mai. Ole vai mole I paso a se foi. Rama ya. Lo al ta o po lima. Po ya le ta. Ya. Ya o se lingo ko ya lo ponga I kama mai no mai. Ia fa pata otu ia terena Yesu e foi. Bale se fa ma foi nei patu tua. Ali lo. Ma longa. Ia ma fai dona dia. Ia. Le tipo I vai na leo. Ia. Le vai na le fa so tre le vai. Emilia wa. O Yesu na tanga para. Ia. Na foi e mai e
ta upo luka po le luka e futoru na. Ia. Le tulanga yo so le ye se pa tu i se tem. Ia. Ko ina o mo le o mana sa no mai le pule mai mana nga tang. O foi nga wenga o fa atino o fa malo mai. Ia. Wa foi nga wenga. Ai la wa temi foi o le o pe ai o le se pa tu. Ia. Tau maso salo. Io maso salo. Den fa te Yesu. Se me ai vole fanga le moto tangata ai fe ai ki. Be mai fe me ai ale ta un mo mau. Ia. O man nga. Ba liela. Mani foi ala vai ngale na mai ia pe te uma. Ma ole na fai le fa malo longa. Bene e o te fia te passo mo pano. Fai le fa malo longa. Ole fia mana o ta ola ona fai. Ia. Ah, fai mai. O pula po mai e ato mata ia ma. Yes. Pese I ma ua. Ma ua mana. Ah. O le winga le olanga pe momo wa yo tangata. Ia. Fai nei stemi wa. Ai o so I temi pe o fa fitia le le pule ma le mana le. Ni stemi pe o fa fitia o le mfai ona work le. Ia. Ia farti le wa mai le kanga kai fai le ngal wa. Ai pe ta wala I vai ngale ta so mo. Ina ia aver fa mo ile atu le ona le pule ma le mana. Yes. Le tu poi va le. Mana I te. Ai o ne I ia tanga ta pe o le sa mai lo so nganga vai ngale ko tu ma lua. O ma nei ta watu tanga ta. Ia. O le ia me umo o fai mo to mo o le pule ma le mana mai. Ia. Ia on so le vai ngamo so tanga le pe o le. O summary le vai ngatore le promise. Ia. O le rufulini. Ia, o fa mai ata to le fa mai o pe ngai sa po ye le tua. Yes. O ta to tama. Ia. E to vola le mele la o para mo longo mo e por kalama. O le mama o I tuo le me o le mai ya le mau ni. Ia. Ia le na se mai ya mai o ai kupito. O mai ya mo se ya yo sua o mai le pena po ya I tukali. O le la a la mau ga. Fa nau o tou la o profetor fe sa po ye le tua. Mo ta to tama. Ia. Fa te ma tra. Mane. O le wingo I fa solo no wingo se pe au pa au o pia. Ia. O la o su le. Fa la na misi te ni na. O le hute mo le no. Ia. Nga. Pe pia I tau sanga walu ma te mi wa. Ia man to le alanga o le to le I tau wal poro. Io Fa la samis. Ia vai a no le le fa rongo wai ma. nei te. Ma ele me tau e tapu e lo. Ia fa te la mo fa so ma. Ma tango fiele fa popo. O la voi il tanga te fa rongo. Nei. E da un fa rongo. O o ma tuma. Tai te la mo winga ia fionga pa ia le tua. Tai longo mai. Fa ia te atoi. Te fele vai aso. Ia fa se folum fa. E fa talo fol tatu lau. Talofa. Talofa poni. Talofa. Malo. Malo soy fua. Alo, Tonina. Malo soy fua, malo fa malo sin por calar me. Papela e bisi o faolo e lo mo mo ya. Leo tu se fa mo tu si vai. E fa sta yo le fo mo o le avano. Ia ole nga fa sta mo li atu sol por calar me. Di ele atu fa mara mala maina fo yo na fionga. Fia tele le vai asa male vai asa. E fa mara mala manga ni no fionga le atu. Fa tele lava poni mo. Mo ne fionga e wa. E ma fa e na mala mala mo le ala fo le fa longo e ma le misi e le vai asa. Ia fia ma o lava ni mala manga e fionga le atu. E mo le atu nga fa tele lava tu fo le mata upu le vai aso ai manu te le lava la sunga fa pele ainga ai a me foi sauro tu ma le foi lo fatu manu ia lava nei po tai lava to el tinato nina ai fa pena foi fa muia tu le tua ma tatu te foi le vai aso pe auria ia wale le fa tai la mai ia fa isso foi tá fazer foi ja
Toi me e tui statu wala au le sa ia ai toi tau whai mai pe a whai o e fia tau whai mai so fina ngano le toi 5 lava minuti toi mo le amanoa mo statu wala au ia lau sau talofa statu wala au talofa Boni. Oi, au Jake. Ama oi. Mau ye fa kai. Ya, sana mai. Mai fa so go ba ya ku ngai so po ya. Oi. Iya. Se ma ga mo fi mai va ko ta fa ro ngo ko am ko por asia ko kala me le ya. Ya pe ma ye lo ko ma ya poni ko so ma ye me last week. Ya. Tau whapera whangata i le tau pulua, me isa kum ka upfua whapera. Me le tua e tauanga, whaawau pe. Ia, ma kuko last week le sa e karago i le upureri, ia. Ukua, sa barra o le penu, o le le rau koe mai e, koe kāla mai, koe faso, koe au mai e, le si so mai, le se se maa, ia. O whako ama whanongo ia. Ileli. Ole poni. E o si le mi fai a komoli. Wale ko ke nunga kusanga luenga. Ia. Ara le mafu anga ringa a kongo ko ke le ina sal ese mai lo ka. Na ni ko anga ringa nga fili e mastia le nga fa ko le ko sfulu le so. Ia. Ia fa men fai de vidi. Rama fa nga vidi ai rama ava pe ole ile nga po ia pe ke rumo la uso pe ia o ile sa o le whainga wha ai utai alanga ia la tau whiwhiringa. Ai whaile vili, ai wha moe le tua e tusi a awa le tua ile, kusa o la tau ngā te tonunga. O le tangata e maa lo ile, e wha sino a au i ele vili. O le tusi a awa na le tua le tangata lana. Le langa la toa mai ai ia tangata e toa lua. Pe ia pa napa e lis tangata ia ma. Ia pa napa ma tio. Ai te ua tusi e lole. Ia se wha mea e o ngā ipa napa ia wale le whiwhiri el to sulua. E so sa ia paulo i laga. Ioi, na. Afta ia tue luso. Poli siri le morsi le fiafia ma le lango ma le tatum taupu. Ya, me siringa maungero songa patena i kai fa mole. Au ka punia fiaf. Ya. Tatu Wa por me ya. Bologre wa kai poni. Afta ia tue fele fele vale aso Jake. Ya, alo fa fo. Ya, fa se fo. Ya, fa. Fatalo fo tatu wala ule. Talof. No. Ya, talof, ya. Ya wala fatalo fa maro se fu ma lagi bai rau. Ya era wo. Oi. E aposkoro po ko ingare ko mai so ka ta inge apostolos to fitu mane to ina fruiva a ko lufu fa e va ka un war ku sele revelation wa maro fionga. Oi, fa pe lo que vai que le road show le que vai ku Samoa. E ma ko ro vai so ta mare lo mangang pa ya. E le ulai si singa me pa wan be or fire be fa longo mai ko ingare no ko lo va ku e fa farong longo ko ingare o iare le ngofo o bala o kia fa e malo amo yo e se me o ia la ngol mele pa mo fika yo mango fa ko ese fa mawala lo fa yo ko punga ma disika ka e fa mawala lo la a fa mawala lo ka yesu ya bo wale ai man ko sa ko yo mai ari ai ma ro so fu malangi ba le ma ke farong longo ko mar ko ale a manga yo anko yo so mo ya ro so ka mama so kinga male e mai o le urua inga kangifa ia o ko rua ka ia umaro mar ku por fiskia ko ka ser ka vika ai umaro mar fa mo lunga fiskia ia sui fi lo ya ka yesu o se ako sale mo o le ako o yukai ya ai kele o lenga una kwa sa malo sia kwa o ele misino fa longo ma ko anko wanga le makulo pela uma e mala uma nga le fa funga sa mo wa ke vive fa pela lagi ma inga ia manga mia yesu inga ia fai ka ulanga kanga ka e longa uso ku sa ia nga le fai ka ulanga e lo uso kanga
ia loa mai le siu so pupuanga ia loa mai fo ile sia ia mai le fo free na ia va fo free ia kan ile siu so mai na ile sia ai le ku po le ainga po le e kan umaro montata mi fu ai umaro montata mi o ia o video kula nga le wo marke ia e fa mangu ia kele la vale ia carry on te ka ma guido ia wa o ele kam ka pia e fa ngoi o le wo yesu ke e fa in ba wo yesu le ola fa ba ia lo kele mo war te na foi sa ia lo fa mai ko ia mala inga yesu ia o ia le fa se fu a hunga so fu ia fa ol mo ko sa sui al meleng sa wang ia ma lo fa tai ia e via le tu le fiafi ma lo lava ia ila ton sa fanga mai le fiafi il tatum taubu ia ela tato fa u se talo fa tele le tua fa tai lo upu fa tele ia o fiong pa ia ma tu fa longo ia ele a to so ma tu lo le tu na o lo ia a to o lava te fa ma lama fa nino ma o ine ma to ine o ma tu ma lama ai mese ne im fa no ma to ta o fim sa vali ai famnuia mai famnuia atu eu tangata na matou mafuta le fiafi talo ina ia maua matou manuia le ngata le tino a sili le faleganga talo fo le fiafi ia famnuia i lo tunu pe a ta oto e faito fanga ngata fo le i famnuia i nei au nanga le tio Samoa ma le pulenga ma le fainga luenga ngata fo le ia pui matou le po lungoala pe a fo iatu me se la fenga luenga ia i ula me uma tama tu mau ia to ele vi inga ma tu talo ne e famnuia i le sio ma tu tunu mana tu sa mo ma na fenga filflinga lo manei te usia ma leo ma o tu la fo ina sio ma tu tunu ia failo atu matusi au lo lava finangalo pa ia e te filfilia te tai we finangalo ia e so ina atu te ina sio ma tu tunu ia ma ia apenao na famnuia fo i tai o lo ia nei e mai se lava ia se o matou tunu o i kalesia ma le talo lelei a mai se fo i o pulenga ali ma fai pule o nu uma lava i Samoa famnuia i sui uma lava tau wā i le nei fo i whainga palota fili e lau fio me uma o lau whainga luenga a wā le kapeneta ma le pale mene ia matou talo lea le tua famnuia ma le nei po famangalo so matou se tu mau ia to ele vi inga le fa manu ma le fa ni tanga nei os o mai o le fa vau lava ono Yesu amen ya sa molta tu por cramela ni foi vai aso tu le Upega ile Loloto el fa moi o la ta tu efta pa foi va sfo el tato por clame a mon le temi fa soi foi o la tu ono ne poni fonti fa soi foi mo le temi